yetu, kama vile familia ya Nazareti, Mungu nasi. Familia ni baraka kutoka kwa Mungu, familia ni baraka kwetu, familia ni zawadi kutoka Mungu, familia ni upendo wake, familia Mungu nasi. Katika familia Mungu hutupa wokovu wake, kama vile familia ya Nazareti, Mungu nasi. Familia ni baraka kutoka kwa Mungu, familia ni baraka kwetu, familia ni zawadi kutoka Mungu, familia ni upendo wake, familia Mungu nasi. Mungu na